Kuhluleni nebengwazi kaMahlokohla, kuhluleni nebesilo. Yemukelani inadidi indzaba tetfuta kusihlwati Funzvang Lawrence Mathunjwa. Ngalokwelilwimi lesiswati kumsakato wethu titfombe ichannel yemaswati. Nine bengosi lenhle singakangeni kutole tigcwele ngivumele sibuke natile litabethamba imbili elangeni lanamuhla. Liphini ilandvunankulu imbungathu lidladla lithi bantfwana bendlunkulu bavamise kusiyekela sikolwa ngetizatfu tekuthi beteke timali tekuhlangabeta. Lizinyane umvane Nkosi ibandzile sewuvule ngalokusemtsetfweni indzawo lapho kutobe kulungiswa labo lesebangene kakhulu etidzakamiveni. Liphini ilandvunankulu imbungathu lisile dladla liphakamise ngalokusemtsetfweni imidlalo ye-Legends Cup letoba khona kuLembelasondvo. Vumelene sibuke setigcwele namuhla. Liphini ilandvunankulu imbungathu lisile dladla lithi bantfwana bendlunkulu bavamise kusiyekela sikolwa ngetizatfu tekuthi baba beteke tona timali tekuhlangabeta. Liphini ilandvunankulu likuvete loko embikweni lebelikutfula lamuhla khona ke endlini yePhalamende lapho khona beyitfulela lona ke noma ke yona ke indlu yato ke timbunga kutsi ilisebente kanjani lelihhovisi kuyo ke le first quarter yawo umnyaka wanga 2025-2026. Ilandvunankulu imbungathu lidladla ilangeni lanamuhla litfule umbiko wekusebenta kwaloke lihhovisi leliphini ilandvunankulu kuso ke sigamu sekucala sawukumnyaka wanga 2025-2026. Lo mbiko beliwuthula kuloke likomiti lelibuke kusebenta kwaloke lihhovisi kuyo ke indlu yetimbunga. Kanike liphini ilandvunankulu liveteke tintfo incumbi kufaka ekhatsi kutsi incumbi yabantfwana bayaphuma esikolweni ngoba bete yona ke imali yekuhlangabeta. Sibonile ke emhlonishwa Sihlalo netimphunga kwekuthi wena leyo mali ayibafikisi indzawo. Sikhanze ukuthi linyenti labo livele liphume esikolweni ngekuthi le mali simikisa letikolweni sithi hlangabeta labantwana. Bagcina vele etikolweni baqoshiwe. Kusale labo kumbe lewukhanza ukuthi labatali bakhona kushikhwishita bahlangabetane naloto timali tikola lokhanza ukuthi bayatifuna. Kepha labanyenti babo labaphuma emakhaya lapho kunganalutho khona vele babela bawuhlala emakhaya. Lokukhombisa kona Sihlalo kwekuthi lenkinga lesithi zama kuyicedza ngalama grant ayisisiti kangako. Nalicedza kuthula lo mbiko liphini ilandvunankulu tona ke timbunga tibeseke nato tiveta imivo yato kuwo ke lo mbiko. Ke mhlonishwa ngibuye kunayi lesayitsinzile na deputy ngicabanga ukuthi GBV bezo-etha na femicide eceleni. No doubt kwi-crisis lento asingase we cannot kid ourselves ngayi kwi-crisis. Kwalama assistive devices kwendeke ngesikhathi so that kukhonakala ukuthi kube bede kushoda kwaletinfo esiveni kulabo labakhubatekile labatsingako ukuthi basitakale kulelo hlangothi. Lokunye lenguvile ukuthi ka-administration kunekushoda kwe-office space ukuthi njengaloku nisebenta kangaka nipreswe tinhlupheko nipreswe kukhala kwesive kuyajabulisa lokuva ukuthi ninetidzingo nesidzingo lapho ukhanza ukuthi ama-officers sekapakishene endzawonye abamathathu noma bengu-4 ukuthi ayimane i-budget iku-address lokho tokhona ukuthi nigijime nende longwe nikhululekile ninenzawo yekusebentela kahle. Che wakamumbuto wekucala nje ngina distribution yekudla kulabantwana laba mhlambe ukhanza ukuthi isimo sikabi lapha kulamakhaya lokuthi yenteka kangakhi ngeminyaka ngiyayibona lati etikolweni
lokuthi iyachubeka iyendeka. Letinye tindzaba letivelile kuwo-ke lona mbiko ngito-ke tindzaba tetindluta ka-Red Cross kwavela nato-ke tindzaba tekuthi imali lenikwa bona bogogo nabomkhulu ibonakala ngazuthi incane. Etindzabeni kubika Lawrence Mathunjwa ngisembabane. Lizinyane umvane Nkosi Banzile sewuvule ngalokusemthethweni indzawo lapho khona kutawulungiswa labo lesibangene kakhulu etidzakamiveni. Lena ndzawo ivulwe lamuhla khona endzaweni yasezulwini, kanti-ke lizinyane umvane Nkosi belimelwe nguye Abraham Njali. Lizinyane umvana Nkosi Banzile sewuvula ngalokusemthethweni indzawo lapho kutabe kulungiswa labo labasangena kakhulu etidzakamiveni. Kanti le ndzawo kulapha ezulwini lelapho lizinyane kanye namabhayolo omkhulu wasephalamende kanye nalabo labaqhamuka eveni South Africa e-City of Refugee lokhu ngikubona batokwenda lo msebenzi. Kanti lizinyane ngeliphimbo lakhe Abraham Njali uthe kuyimfokoto kuba khona kulo mbuthano njengesibonza senhlangano ye-Epilepsy Foundation wavetana ukuthi labo labagcila ngento tidzakamimva batawusitakala ngaleyo ndzawo. Today we gather in Ezulwini to witness a moment of profound significance for our nation. The official opening of the City of Refuge Rehabilitation Center. This center stands as a beacon of hope, a sanctuary of healing, and a promise of renewal for our people. It is not merely a structure of stone and mortar, but a place where dignity may be restored, futures preserved, and lives reclaimed. It is now my singular honor to declare the City of Refuge Rehabilitation Center officially opened and operational. Mabhayolo omkhulu wasephalamende eBhenti Qaba uthi lokumele ukuthi abe nesifiso sokuthi kuvulwe le ndzawo buhlungu lenza kubonga abamfana lagcinisa sitala khona eveni South Africa. Wayesothi ubese kuba siso sakhe ukuthi nalapha eSwatini kube ibe khona le ndzawo kude kusitakele wona eMaswati. Enhlitweni yami lokuthi le pain ibesithe kakhulu obuhlungu uphila nalesifo noma efamilini la kunale problem ye substance abuse as a parent bekusilonza lesikhulu kakhulu umuntu usebentile ke iminyaka leminyenti so la afisa kuthwala lesito bekuba nalokukhala empilweni yami ukuthi kube mina benginesiye babelo kanje kubantu babakhe abalandzelela abanaka ngabe nyalo balamgwaqweni badla emigconye so ngingasho nje ukuthi lengakhuthatha kakhulu kubatali uthi ababasonzelele bantu ababo. Umsunguli waka-City of Refugee Ronnie Dosameng uthi uyafokotha ukuba seSwatini kutewulelela wona eMaswati kanye nebamfana beMaswati. It's an honor for us to be in the country. Drug rehabilitation is a scourge that has knocked and destroyed a lot of countries, a lot of families, a lot of societies, and a lot of communities. It's our honor as a City of Refuge to reach out to those people that need the help. Someone said that drug and alcohol and addiction is where the disease is really not a disease, it's a coping mechanism for stress and depression, where people use that, and also for social ills that people are going through. Etindzabeni temsachele Maswati kubika abandile Dlamini na Lawrence Mathunjwa Akhimbali Mavuso. Bafundzile abasha labamukelwe yiNyuvesi ye-Eswatini Medical Christian bakhuthatwe ukuthi bayigweme noma ke bayikhweshele yona ke imikhiba lendiwa abafunzi mabafika khona emanyuvesi. Lokhu ke kuvele lamuhla ngesikhathi labafunzi bahlanganiswe kule nyuvesi itobafundisa kabandi ngenqubomgomo yayo ke le nyuvesi. I-Yunivesi yaseswatini Medical Christian University ingene elangeni lekucala lokwemukela abafunzi labasha labathethwe ngile yunivesi. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundvo Naniki Mnisi uxwayise labafunzi mayelana nemikhuba lefike yendiwe bafunzi uma bafike emayunivesi lefaka ekhatsi kuba nebudlelwane nebantfu labadzala kunabo labese bayabonisa etifundvweni tabo. Ngiyakubona lokuveba lenikwentako lokuveba ngesinetha bathi kubhejwa ngephawuda yetidvumbu bathi they burn tidvumbu bese bafaka lenye iphawuda babhice nale leyaseduze
bese banidweba ngamtimbeni, and these types of things, they don't get removed. You can only repent because ukhona ukuphila impilo leqotho. Akusho ukuthi sengikholwa kakhulu, but I don't want to lose you. I'm very scared of losing you. Sengakakhulumi nje ne-HIV because some of us are born with HIV, we're living with HIV in a generation, and we can manage that. Akusilo ngecala abantu HIV. Angithi sisancane sayithola sesiswini. It has nothing to do with us. But what I encourage you is to take your medication kahle, ngaphandle kwekusola, ngaphandle kwekuvela buhlungu. The future is before you. Imbonga Siphelele Mkhonda imemetele ukuthi bophelela kwayo kulwa nekuhlukubetana ngetebulili kule nyanga yeNgci lokuyinyanga yabomake. Namuhla sihlangene ngejabula bafundisi to celebrate you, celebrate Women's Month. I raise my voice not so I can shout, but so that those without a voice can be heard. As we celebrate Women's Month, we call for equality for all people. Regardless of gender, we call for the same rights, resources, opportunities, and protection. Bafunzi bavakalise ukujabula kwabo ngekuthi bamukelwe ngile yunivesi. Ngandlulisa kuba kakhulu kule wami welcome. Siphatheke kahle. It's our first day and siyathemba ukuthi nezamalanga asaqhubeka. Udawuqhubeka kube ngilokuhle. Kuningi kakhulu ke lengutholile, but lokukhika kakhulu nokumcoka kakhulu ukuthi iphatha kahle. Nekwenta tinqumo letingito nekukhetha abangani labangini. Bangithethe for i-psychology lana e-Christian, and ngiyajabula kakhulu because kuyinto leqinisekile. Kuyinjongo yami ukuthi impilo lekuphila namhlanje ukusinda abantu mayelana nalokuphathelene kwengqondo. Namuhla kuningi lesa sikufunzile so far. Ukhulumile babe-senator wasi-motivator on how to carry ourselves as students irregardless of the backgrounds lesichamuka kiwo. Lokwemukelwa kwabafundi kutabeso lokuchubeka kuleli viki ngenhloso yekwenta abafundi ukuthi batetayete nale yunivesi ngaphambi kuba bacale tifundvo tabo etindzabeni temsakato wechannel eMaswati kubika Xolani Ndwandwe eMbabane. iCash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. iCash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit iCash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At iCash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Buy cash, buy quality, buy it less. Sida kakhulu kuta kulo mshini waka Greenwell lose Dairy Board Building lo wangikhombisa konke kugula lokungekhathi mina ngingakakuchazi ngangihlushwa imfinyezi nensinzi kakhulu imithi ngayithola khona nyalo senge ngomcemane Lengifuna kunichazela kona sive sakithi kwekuthi lo mshini lo wenda letimanga letinje ukukhombise kugula lonako wena ungakasho lutho utholakala la Dairy Board kuphela wawuthola sowungaphandle akusesiwe You started with an idea, a little space, a little stock, a lot of heart. You served your customers. You built something. But sometimes the paperwork weighs heavier than the work. A tax compliance certificate,
procurement requirements, worry. But if your turnover is below 500,000 Malangeni, you have until the 31st of March 2027 before a tax clearance certificate is required for procurement. But don't wait. Use this time. Register for presumptive tax. Simple, low rate, made for businesses like yours. And if your tax affairs aren't in order yet, call us. We'll work with you. We'll find a way. This isn't only about tax. It's about the next step. The future you've been quietly building. Visit ers.org.sz. Download the TaxPal app. Eswatini Revenue Service. Raising the standard. Angiphindze nginemukeleni nebenkosi lenhle kudoketa indzaba tetfu takusihlwa ngako lokukhethekile ngibingelele labo labasanza kuhlanganyela nathi. Sitawuchubeka nadoketa indzabani nebenkosi lenhle kulesikhathi sanyalo sitawubuka leto letichamuka khona enkantolo. Thulani Ngubane neminyaka lenge-43 wakhona kamsunduza kuthelangeni lanamuhla walahlwa ngilo ke licala lekushayela imotolo atsakiwe noma ke adle kona lokutsakisanako. Thulani uhlawuliswe imali lenganga 800 emalangeni noma ke ahlale itinyanga letisithupha khona ngekhathi ekhulukuthu. Atiphendvulela Thulani uthite akusiko ukuthi bekanathile kephana wathatha nje iglasi inye yewayini emva yokuthi acedze kudla. Imvabethi yaThulani Ngubane loneminyaka leng-43 wakamsunduza yokuthi inyama yenkomo yecha kahle uma ngabe utawuthi buso iglasi yelwayini emva kwekuyidla imente waba ingcenye yalaba labavelembi kwamanje namuhla embabane ngekuthi baphule umthetho wemgwaco bashayela abanathe lokutsakisako. Ngubane utholakele ashayela adlile mhla ka-8 August 2026 ngasesandla ngabo 10 ebusuku. Lokula kudlile kutholakale ukuthi kulinanile ling-0.46 mg per litre lokungetulu kwelinanile elivumelekile leling-0.38 mg per litre. Atisho letela embi kwamanje ichazi lethwala Ngubane uthite ayidle itishiyele yena nkosi yami akasiye umuntu wetshwala vele nje akabusebenzisa itshwala kuphela nje basuke bamtshela ukuthi uma ngabe udla inyama yenkomo kuyasida lokuthi wehlise ngalokungathi kulwayini ubotshise. Uthi-ke naye bekosacedza kudla steak wasesewuthi asathi busu echise. Uthi loku lakunatha bekubhalwe sweet lokusho ukuthi kuyanongotela watitshela ukuthi kuyanatheka kanzi sekutamfaka kunayinkinga lasakuyo nyalo. Ufunge wagomela ukuthi akayuphinze noma ngakukhanza kubhalwe sweet dry ngeke nje aza kulokothe. Manje uthi desa utawufunza-ke ukuthi kulokulandzelako ehlise ngejuice. Manje umhlawulise imali lenganga 800 emalangeni noma tinyanga letisithupha yejele. Ngubane ubese ukhokha umnyalo locinile kubeta indzaba ukuthi angacali nje evele indzaba yakhe seyimbimba emoyeni. Ngakolokunye kuva indlala kwasaneliswa Mkhonda loneminyaka leng-29 wakumanzana kugcine sekumbika ngasencele sengalo yemthetho. Mhla ka-8 August 2026 esitolo sase-Shoprite eWoodlands Mkhonda wacukula liphakethe lenyama yengalukhuni lelingabita imali lenganga-70 emalangeni 61 cents ngenhloso yekuleba. Atisho letela embi kwamanje Mkhonda usicolisele lesento sakhe wathi walingeka beyikoboyile uthite lenyama bekangayebeli kuyowuthengisa kodwa bekafuna kudla. Manje ube sewumhlawulisa imali lenganga-500 emalangeni noma tinyanga letisihlanu ejele kodwa wathi lesigwebo sakhe siyalengiswa kuphela nje yena akukamele atholakele entekucala ikakhulukati lobufana nalobu kungakapheli umnyaka. Thembinkosi Sibanzi-ke yena tinkinga telithando timente waphula umthetho wemgwaco watholakala ashayela anathe lokutsakisako lokukalwe kwaba ngu-0.94 mg per litre. Lo mthetho wawuphula mhla ka-9 August 2026 kamvube ezulwini ngabo-2 ekuseni. Sibanzi uthite unatha nje ukhungethwe dinkinga. Uthite wathi ufika endlini wahlangana nemagama lathi sekuphelile esinganeni sakhe. Uthite esingane sakhe samtshela ukuthi akasekho kuleli zinga lalidzingako phecelezi he doesn't meet the standards anymore. Uthi waqathwa stress waya kumngani wakhe lwafike wamcebisa ukuthi akanathi ngale kwaloko utawukufa ngoba bekangasakhoni kulala. Ucele inkantolo ukuthi imshaye ngeluswati loluncane ngoba unebamfana lababili futhi nebhizinisi lebekanayo seyawa lokungilokunye lacabanga ukuthi kufaka sandla ukuthi angawamithi lama standards. Manje umhlawulise imali lenganga-800 emalangeni noma tinyanga letisithupha ejele. Etindzabeni teChannel eMaswati kubika Ncedile Mamba yembabane.
Litiko letekuvakasha kanye nalabo labathintheka kwelangeni lanamuhla licaleke umhlangano wemalangala amabili lotobuketa Donaldin Zabade Mahlathi kanike lona mhlangano ubanjelwe khona ehotela laseGeorge kanike uvulwe ngalokusemthethweni ngilobambe kuba ngumabhalane lomkhulu kulo-ke litiko letekuvakasha kanye naDonaldin Zabade Mvelo. Livela kangwane lithatha tinyathelo leticinile kucinisa imithetho lephathelene nekulondvolozwa kanye nekuphathwa kwawo emahlathi. Elangeni lanamuhla kuvulwe ngalokusemthethweni umhlangano wemalangala amabili lohlanganise ematiko ahulumende, inhlangano ye-Food and Agriculture kanye nalabathinthekako kutobuketa imithetho lephathelene nawo emahlathi. Inhloso lenkulu yalomhlangano ukuthi kubuketwe tindlela letitokwenda ukuthi tinhlangano natisebenta indzaba yemahlathi kungakhandzakali ukuthi setiyashayisana. Lo mhlangano uvulwe ngalokusemthethweni ngolubambe kuba ngumabhalane lomkhulu etiko letekuvakasha kanye netindzaba temvelo Duduzile Nhlengethwa. Kusho ukuthi Forex Lex Plus ngumsebenzi lokhona phansi amhlabuhlangene lapho khona sibuka khona emave ukuthi ngabe tindzaba temthetho emahlathi nendzaba ye-capacity lekushoyo ukuthi sibuka ukuthi ngabe tinhlangothi letahlukahlukene lesingakuthi tisebenze nomnyango wetemahlathi nawo umnyango wetemahlathi unemandla langakanani nangakubeka kanjalo kepha emandla kukhulumise bantfu kukhulumise nemithetho nakho konke lokudzingeka kokude ukuthi kusetshenzwe kubuka lokho nje ukuthi emthethweni ama-policies ethu ne-capacity sime kanjani. Lokho-ke namuhla sisukumisela umsebenzi wokubuka lokho eveni lethu lakangwane lapho khona siphethwe sabangilelinye lemaveli asithupha kwekuthi kwenteke lo msebenzi eveni lethu. Ufike-ke ngesikhathi lesiniso ngoba kukhanza lapho khona sisasebenta khona indzaba yebill yemthetho wadoda emahlathi eveni kaMaswati. Siyasebenzisana netinhlangothi letahlukahlukene lekufaka lona litiko lapho khona etiko kungasiko nje leminyango wetemahlathi kuphela kepha kukhona neminyango wetemvelo kube khona neminyango lobuke tindzaba tokuguquka kwesimo selitulu uphindze ubuke naso simo selitulu. Kanti-ke kulamanye ema-ministries nakhona kukhona inhlangothi lelibukete kulima netemadlelo ministry yaka-agriculture. Tinhlangano letiyingcenye yawo lo mhlangano kubheke ukuthi tivete imibono yato kuyo-ke indzaba yemahlathi kusachubeka wona lona mhlangano. Etindzabeni kubika Lawrence Mathunjwa nginakhimbali Mavuso sikaManzini. Ninebe ngwazi kamahlokohla kulesikhathi sanyalo sitawubuka dona temidlalo. Liphinile ndvunankhulu imbungathu Thulisile Dladla seyiphakamise ngalokusemthethweni imidlalo ye-Legends Cup lokubheka ukuthi ibe khona kule mpelasonto. Inhloso yale midlalo ngaphansi kwendzebe ye-Legends Cup ukuthi kucokelelwe ticatfulo tesikole lokungenandi tifikako emakhulwini lamabili kulekelela nekusita bantfwana labadzingile eveni lakangwane. Iphakamisa ngalokusemthethweni le midlalo litaba khona kule mpelasonto liphinda ndvunankhulu imbungathu Thulisile Dladla kutsite bantfwana badzinge kakhulu ngako imikhankaso lefana nalena itawulekelela kakhulu wabonga nebahleli bayo i-Legends Cup. La etikolweni about 90% in the majority of schools bantfwana laba orphaned and vulnerable. And ngabo labaphumako esikolweni ngoba le school dropout sekudulu kakhulu ngabo labaphumako esikolweni because labatali olabo gogo nalama teenagers lalithela abantwana apha emhlabeni ayihluleka kuhlangabetana naletidzingo tetikolo. Umsunguli wale midlalo uNkosilenhle Masuku uvetile nokuthi enkundleni temidlalo angeke kuze kungene ngemali kodwa-ke kutawungenwa mahhala kodwa bangakujabulela ukuthi leyo naloyo longeta eteyaphethe tona ticatfulo tesikolo. Our tagline ibese ithi our currency is shoes. So lama teams nawajoyina awakujoyini ngemali. Each team joins ngeticatfulo a minimum of 5 pairs of shoes. Imbungathu Thulisile Dladla ithembisile ukuthi itabikhona kule midlalo naye wakhokha lithikithi lakhe lekungena kule midlalo
lokube ticathulo tesikolwa tebantfwana labalishumi etindzabeni te-Channel Maswati kubika Ncedile Mamba ngisembabane. Ngenxa yaso sikhathi sitawutisha sibeke lapho ninebengikwazi kamahlokohla kepha nake singathi iphethe ngalokugcwele ngivumele sibuke nathi lebede hamba imbili. Liphinile ndvunankulu imbungathu lidladla lithi bantfwana bendlunkulu bayasikela sikolwa ngesizathu sekuthi bede timali tekuhlakambeta. Lizinyana umvane Nkosi Banzile sewuvule ngalokusemthethweni indzawo lapho kutabe kulungiswa labo lese bangene kakhulu etidzakamiveni. Liphinile ndvunankulu imbungathu lidladla liphakamise ngalokusemthethweni imidlalo ye-Legends Cup letoba khona kulembela sonto. Ngaletoni nebengikwazi kamahlokohla sitawutisha sibeke lapho tindzaba tethu ngufisele kubukela lokuhle nihlelweni tiyawulandzela usale kahle.